Lang mili forest bit kaparlo disobay along aron repen koila mati long leki ik kipur kaparahum aret aputhak hampangasong KUYA Central Committee a President Rahes Killing ahin pen Pravjin pen kapang ton pon sirak Japanpura Authority atumapan pachunipon. Lapen kopia pot si aron alo kichoklim awi pinpen bangso koila mati long leki ik kipur kaparahum aret atumapan Authority atum lang prong laputa karju padopontu. Ate labang sto along leki ik mate koila laki ador ke thenai Karbiang nong akhia dat pinakapotsi Karbiang nong Autonomous Council apat minu papling nangji Karbiang nong Autonomous Council atum menu long rote angsi longri long pat kapaching tur asaya mo dengpon thekpo anote mithang akhia dat pen mithang longri long pat ching tur non ke inut bang hini tum nok be ka chekrong amithang ajakong pen ke claim kaparong aret mati aron abipin pen ke jor kanghu ke chokchi usi KUYA asong pen jongpon asam arlu along kido penang an ahavar along aron repen sai ke claim lapen kicho kanghu abang photuma phan pang thekpon si asam sarkar atum nep ing nang phondo bonta Karbiang long along ke non pu an tala pusona sai ke dengpon thekpon long lilang lasi lapuson alam the ki jongpon nangko ke kedam tang suri hinira ingkoi raisi aningkan pre achiklu pen non pu anta ajo analo sang sepin long leki ik mati koila ki phur kang huwa tuma phan nep ing nang hai hidat lo Authority Karbiang nong Autonomous Council Law and Order lapen Forest asai khiatu labang so asai langno along thedong kacherap dun dokok maputa arbok montu Jongse Pravjin pen bangso koila ki phur kanghu ington pon pe pulote lapen bangso asai long kacherap dun atum aphan nep ing nang ni pulote angsong angdeng an kachesong asai deng pon angkok puta pherang ke athingnu hamphang song KUYA Central Committee President Rahes Killing ahin pen ningjepon News Desk Report, News 7 Northeast. Presiden Kuya pinili tum John Organization lapen media lapen cerap si litum dak disubaya hawar long illegal pe koila ke pur jenis si litum wang lo ase thik pura purbom lo lake government pen sida kagos awe kichokli malo awe aposi laso forest area along lalong le phang no kumputi phang no pot kini pen laso akoi lage pura bonang po ati la pen tiri tu la hello kithe ding council long authority tum pinyang po mat laso kamlang no asa ki klema tum pan pa bonang po la pen ne panem nang po la pen lo hormu don tame sis nang po Jadi lo, apa nak forest department tu lalo, lalang tu deposit pinyarni, kita amtang ning kan pen, laso kam asai claim bom, pipot pang ton dekede lo, artinan kong lo, lasi, dili pot curi lah lo, laso asai bang, pini pen, nang itum forest department pen, ingham nang po, bonang po la pen, case samilan tu FIR, ahisap pen, PC, nep inang nang ji. Hang ateng pen jong si. Deng pon pedet mate klem pon pedet mate kebang GR ni nang tong son si sai deng pon pon Jong si Forest Department la authority tum si so kam claim play langun pro pon litung organization dum cerap si itu akan tu yang dengan itu step denggi ate lake Karbiang long hongporti no stop pi khayang lo pinian pe apo si lake itum ta jong si claim play lo porti litum si kursi high court tame supreme court tame case dam depo Asia koi lata kedautan yang kana kurbom pilih thos tame tuning pelo pilih kurbom laka ajowang si tame atrak hum kapre tim kapre state kapre additional konbom lasi nangli tum thegi ding atum laka forest department atum authority atum alang tum di claim apu thak liap nang po aso thak si kapre ahawalong tame dak aksama tame kapre se me koila kurbom kapre ma piana do papis tambe teman ingnang bom pipot pini Karbiang lo ma pia pan koila ape pat ke klema tumpan pini pipot lang prong lo asia lu pan non amat pini penama an ba bonang po ke klebe teman neb nang po pasi mamadak juto do pan ingnang lat nang po si lili authority wa chungni lo isi dile kar bang tung la hello laso koila ka polong pok supply long oi ke itu authority Forest Department pen kacirap doma kacingi thang apa mak pahem sodoma usi tum karjuang tum apot PDP posi la so koila ke khang khete lo
asilitum angkar juang tu lah lo aso koila supply lo aso bepara lo al tu serap doma sendiri ya presiden pen harus nangkong lo